Zamislite, eto, fabrički dimnjak. I šta ako vam kažem da je prva linija odbrane od zagađenja često, pa, samo prazan prostor? Danas se bavimo baš tom genijalnom jednostavnošću gravitacionih taložnih komora. Evo ključnog pitanja. Kad fabrika napravi svu tu prašinu, šta je onako prvi i najosnovniji korak da se spreči da sve to ode u vazduh i zagadi okolinu? Dobro, evo šta nas čeka. Prvo, pričat ćemo o samom problemu te industrijske prašine. Onda, vidjet ćemo najjednostavnije moguće rješenje, gravitaciju. Zatim, ulazimo u anatomiju da vidimo kako to tačno radi. Posle toga, gledamo neka unapređenja kako je stvar postala pametnija. Naravno, tu je i primjena u stvarnom svetu. I na kraju, postavit ćemo pitanje da li ova prosta tehnologija stvarno ima neki veliki uticaj. Idemo redom. U redu, krećemo sa prvom tačkom. Prvo i osnovno, moramo da razbijemo jednu zabludu. Kad se kaže industrijska prašina, zvuči pa prosto, kao obična prašina. Ali verujte mi, za inženjera koji mora da se bori s njom, to je sve samo neprosto. To je jedan baš kompleksan izazov. Jer, vidite, to uopšte nije samo prašina. To je bukvalno koktel svega i svačega. Imamo tu veličinu čestica, pa onda njihove osobine, da li su lepljive, oštre, kakve su hemijski. Zatim, koliko gasa uopšte prolazi i koliko je vruć. I naravno, ključno pitanje, koliko čisto na kraju sve to mora da bude. Svaki od ovih faktora diktira koje će se rješenje primeniti. Dobro, kad imamo tako komplikovan problem, odakle uopšte početi? Pa, inženjeri su krenuli od najočiglednijeg i najosnovnijeg rješenja, od sile koju svi poznajemo. I evo je, gravitaciona taložna komora, a ideja iza nje je pa skoro smešno jednostavna. Samo proširiš prostor, usporiš strujanje gasa i pustiš gravitaciju da odradi svoje. Daš prašini šansu da jednostavno padne. Evo jedne sjajne analogije da se ovo lakše shvati. Zamislite reku, tamo gde je brza i uska nosi sve sa sobom, ali kad se raširi u mirno jezero, odjednom uspori i sve ono teško kamenje i pesak padaju na dno. Taložna komora radi apsolutno istu stvar, samo sa vazduhom i prašinom. U redu, ideja je prosta, ali kako to zapravo izgleda u praksi? Kako se od te ideje napravi pravi, funkcionalan uređaj? Tu dolazimo do onoga što možemo nazvati dilemom idealne brzine. Proces je u suštini jedna jednostavna koreografija u 3 čina. Prvi čin, prljav gas, pun prašine, ulazi unutra. Drugi čin, komora se širi i kao da kaže gasu, hej, uspori malo. I treći, finalni čin, gravitacija stupa na scenu, teške čestice više ne mogu da lebde i čao, padaju dole u kolektore. I evo je ta dilema o kojoj smo pričali, crno na belo. Ako je gas prebrz, čestice jednostavno prolete kroz komoru. Nema šanse da padnu, to je kao da pokušavate da bacite kamenčić u uragan. S druge strane, ako gas napravimo da bude prespor, da bi to funkcionisalo, komora bi morala da bude, veličine fudbalskog stadiona. Potpuno nepraktično. Dakle, ceo trik je u pronalaženju te zlatne sredine. Sve se svodi na ovo jedno, ključno pravilo. To je bukvalno trka sa vremenom. Čestica prašine mora da padne na dno pre nego što ju struja vazduha izbaci napolje na drugu stranu. Ako je brža, uhvaćena je. Ako nije, ode. Osnovni dizajn je jasan, ali naravno ima i mane. Glavna je šta raditi sa onim sitnim, lakšim česticama. Za njih je ova trka sa vremenom mnogo teža. I tu se postavilo pitanje kako uhvatiti njih, a da ne gradimo komoru veličine omanje grada. To je izazov koji je naterao inženjere da budu baš kreativni. I prva ideja je bila genijalna u svojoj jednostavnosti. Ako čestica ne može da stigne do poda na vreme, šta ako približimo pod čestici? To je tačno logika i za prve nadgradnje, takozvane Havardove komore. I na papiru ovo zvuči fantastično. Umjesto jednog dugog puta do dna, sad imamo puno kratkih. Dodaš gomilu horizontalnih polica i odjednom i sitnije čestice mogu da se ulove. Ali, onda je došla realnost. Kako zaboga očistiti svu tu prašinu koja se nakupi između tih polica? A šta tek kad su unutra visoke temperature pa se sve to iskrivi? U praksi ispostavilo se da je to noćna mora za održavanje. Dobro, ideja sa policama nije baš uspela. Vreme je za plan B. Inženjeri su se okrenuli drugom principu fizike, inerciji. Ideja je bila, hajde da iskoristimo sopstvenu težinu i brzinu čestica protiv njih samih.
Zamislite trkačku stazu sa oštrom krivinom, šikanom. Lagani trkački auto će proći bez problema, ali kamion, on će produžiti pravo. To je princip inercijalnog separatora. Unutra se postave pregrade koje teraju vazduh da naglo skrene. Vazduh koji je lak skrene, ali teže čestice, prašine, zbog inercije samo produže pravo i trs, u zid. I tako se odvoje. Jedina mana? Pa sve te prepreke malo guše protok, pa treba više energije da se gas progura. Znači, probali smo da usporimo gas, probali smo da ga nateramo da naglo skreće, šta je sledeći korak? Pa neko se dosetio, a šta ako u celu priču ubacimo jedan potpuno novi element, recimo vodu? I tako je nastao gravitacioni sprej toranj. Koncept je kao tuširanje, ali naopačke. Prljav gas ulazi odozdo i ide nagore, a sa vrha prska se voda, kao kiša. Te kapljice vode, dok padaju, bukvalno pokupe čestice prašine iz vazduha, kao neka vrsta tečne mreže. Vrlo efikasno, čak i za neke gasove, ali mana je očigledna. Za ovo vam treba baš visok toranj. Dobro, prošli smo kroz teoriju, videli smo osnovni dizajn i nekoliko unapređenja. Ajde sada se spustimo na fabrički pod. Gde se ove stvari zapravo koriste i kako se održavaju u stvarnom svetu? Evo ključne stvari. U modernim postrojenjima taložne komore skoro nikad ne rade same. Njihova glavna uloga je da budu predčistač. Zamislite ih kao izbacivača na ulazu u klub. On rešava one najveće i najočiglednije probleme. Tako taložna komora pokupi sve one krupne, teške čestice i na taj način štiti one mnogo finije, osjetljivije i skuplje filtere koji dolaze posle nje. U suštini, ona im produžava život. I naravno, kao i svaka oprema koja radi non-stop, i ove komore imaju svoje probleme. Održavanje se svodi na borbu protiv nekoliko ključnih neprijatelja. Prvo, tu je erozija. Zamislite peskiranje zidova iznutra non-stop. Zatim, korozija, ako su gasovi hemijski agresivni. Vibracije mogu da dovedu do zamora materijala i naravno, obično zaprljanje kad se sve unutra zaguši. A kako znaju da nešto nije u redu? Pa, ili primete da prašina opet izlazi napolje, ili vide da sistemu treba mnogo više snage da progura vazduh. I tako stižemo do kraja. Vreme je da se podvuče crta. Ko je konačna presuda za ove taložne komore? Hajde da stavimo sve prednosti i mane na sto. Evo ga, bilans stanja prilično jasan. Sa jedne strane imamo prednosti. Jeftine su za izgradnju i rad, dizajn je prost ko pasulj i skoro da ne troše energiju. I naravno, čuvaju skuplju opremu. Ali sa druge strane, mane su isto tako očigledne. Zauzimaju ogroman prostor, slabo hvataju sitne čestice i skoro nikad ne mogu da budu jedino rešenje. A videli smo i da one unapređene verzije imaju svoje probleme. Sve nas ovo dovodi do jednog finalnog velikog pitanja. U današnjem svetu, prepunom nekih super naprednih visokotehnoloških filtera, gde je tu mesto za nešto ovako, fundamentalno jednostavno? I odgovor je iznenađujuće i tekako ga ima, jer ovo nas uči jednu važnu lekciju. Ponekad najbolje rešenje nije ono najkompleksnije. Ponekad je to samo onaj prvi, najjednostavniji, ali i najpametniji korak.